Okay, here's your request. Isang Ilocano song, duet song, long distance nga yan. Okay. Request man ni Sir Rogelio, Manso. Kumusta ka kadik itang biyak ko? Siya kadipay, imalaglagid mo. Nasya kuman bilang tikas mo damagin sikat ina ar-arapa api. Nasyak dito'y awan pagtanaga kasar sarita daytoy ladawan ket kada awag mo telepono isot denge daytoy parugong ko Nagrigate long distance nga ayan iten na tiiliw ken panas naginat di oras nga aglabas gabot karayo at di maipapas halawer agang anos kaubiyag ko idayang mo dayta cellphone mo rangtayan ta diseka ken sugmo nasiksikalat hingay ayak ko. Uray adayo ka dito'y arpat kasla asideka latta kanya taday dati mek mo no mangigak umanayin dungong aliliwan. Kay di intugon ko sa pata hindi ko ta awan di mulit na di puso no gayang maulila at dami iliw na kensega Nagrigate long distance nga ayan iten na diiliw ken panas naginat di oras nga aglabas gabot karayo at di maipapas halawe agang aros kaubiyag ko idayang mo dayta cellphone mo rangtayan ta tisega ken sugno nasiksikalat inay ayak ko nasiksikalat inay ayak ko. Ito tapos yung special request.